nimukondo ubutungane mwebwe muganza isi mwiyumvirana ubuntu mukama kandi mumurondera n'ubwitonzi bw'umutima kuko arareka batamugeza bakamutora kandi ariyereka batamwihakana. Mwaka ibyiyumviro bigoramye bikura ku Mana, ububasha busuzumwe nabwo bumaramaza ibijuju. Erega ubwitonzi ntibwinjira mu mutima ugira nabi, kandi nibuba mu mubiri wiganziwe n'igicumuro. Mwako mutima mweranda w'indero, umutima mweranda w'indero urahunga ububeshi kandi ukaja kure y'ibyiyumviro bitari mu ubwenge, mugabo ukamaramaza nuko akarenganyo kaje. Turagushimiye cyane mwami w'abami kubwira ijambo ri mu gitabo cy'ubwitonzi guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 5. Ubu ni nazo bwawe nibuze ube muri twebwe, imbabazi zawe zidushara, ubuntu bwawe butubeko, urukundo rwawe rutwuzu. Turakanye shitani n'imbengamiro yiwe yose, turakanye ubwoko bwose bw'ubugorye n'ubugome, turakiriye imbabazi zawe. Amaraso ya Kristo nadutiki, amaraso ya Yesu Kristo nateze, amaraso ya Yesu Kristo nadukomeze, amaraso ya Yesu Kristo naduha umugisha, aduha umugwiza, amaraso ya Yesu Kristo naduha umunezero. Twemegwe muri byose na hose, turindwe muri byose na hose, kandi duhabwe umugisha n'umugwiza kuko turi ubwoko bw'Uwiteka. Mu izina rya Yesu Kristo natuye inema y'Imana muri twebwe, urukundo rwayo ububasha bwayo, imbabazi n'ubuntu bwayo, kandi ngasaba umutima w'Imana ngo azakorere muri twebwe kugira ngo ibyonyi byose tubikugwe ko ibyangiritse byose bikundike muri iryo zina rya Yesu Kristo. Amen. Mukama kuri iki gicaniro c'inava cyo hagati rizamu ryo hagati ya 3 na 6, iki gicaniro ca 5:30 5:45 shira 6, tuje kuguteramira kugira ngo uturabe ryiza, turinde ibihuhusi, turinde imibabaro, turinde iminaniro, uduteture mu makuba y'ubwoko bwose, kandi udutere iteka uhumugisha amarangamutima yacu, uhumunezero ubuzima bwacu, turindwe muri iryo zina rya Yesu Kristo. Erega kuri iki gicaniro mukama harimwo abagwayi bakiza, harimwo abapfumu bariko barashika, harimwo abarozi bariko barashuhura. Batabare, ubarinde impanuka, ubarinde urupfu, ubarinde agashinyaguro. Kumwami Sawuli yakiriye icumu, akaba yari yabiharuye neza ko agira atobekeranye Dawudi n'uruhome, ukamuhungisha kabiri kose. Duhungishe natwe tugire ubuhamya bw'uko turi abana bawe, tugire ubuhamya bw'uko turi basamurago, tugire ubuhamya bw'uko turi abana ba Rudasumbwa, tugire ubuhamya bw'uko turi abana bamushobora byose, tugire ubuhamya bw'uko turi abana bakibasumba, bakibirengeye, kandi twizere ko ukuri kwawe ariko kugaje mu mitima yacu. Amen. Tugire Kristo. Muraho murameze neza, murakaza neza kuri iki gicaniro c'inava muri mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, aho tugomba tuganire ku bibazo mwabajije. Murazi ko turi ku munsi wa mbere mu minsi 10 y'amafungo, dusaba Imana ngo ibintu bishasha yatwemereye ibiturose. Vuga ngo mukaba ikintu gishashe wanyemereye ukindose, shingira muri 12 wayisaba, kuko turinjiye tugomba kwinjira mu cya 4 cy'umwaka. Meza 3 ibintu bishasha wanyemereye no bindose. Gira Imana uti ibintu bishasha wanyemereye ubindose. Bibwire ko yaratubwiye ngo ngiye kubirema nk'ibyo murimo. Iyi minsi rero 21 gusenga tuyishiraho kubereka, tuyishiraho kuko ibyo bintu bishasha Imana yatwemereye hari gihe bihura n'agapata, hari gihe bihura n'ubwambuzi bw'abantu.
hari igihe bihura n'ubunyonyezi bw'abantu, hari igihe bihura n'ubupfindo bw'abagome bikanga yuko twuzura n'urukundo rw'Imana. Ari umukristo yabajije ikibazo kinkora ku mutima, aravuga ngo ni ibiki bishobora gufunga umuryango w'ubutabazi bw'Imana ku buzima bwacu? Yabaje ngo ni ibiki? Ngo mababwire ibintu nka 20 kubera dufise imisi 21 y'amasengesho, kambabwire 20 kugira ngo buri munsi wisuzume kuri kamwe witandukanye. Buri nta munsi abijana no biba mwakuko twinjiye mu misi 21 y'amasengesho, akaba ari cyo kibazo cya mbere natanguye kuronka kikanankora no ku mutima, sibyo mwizamuri kurikira niho nca dotora indoto. Ariko ubu ngoma ndababwira ibintu 20 bishobora kuzimiza inyenyeri yawe. Kandi inyenyeri yawe urazima nibazimye, umva haragobye kuzimira ya Kristo gusa uko cyari cy'Imana yagenye byakora. Murazi ko bagasupari bagabe bamwe bari batwaye ibimuga neza, bagiye kwa Herode. Herode yabwiye ati yanga ingamo yabwiriza kuronka Bikira Mariya na Yosefu barya Yesu Kristo, mugabo bayitwara kwa Herode kubw'ikirere cy'umuco n'umugenzo idini. Kumwama abwiriza kuvukira kwa Herode abanyamwikinyirije ngurumva ngo nyene ngo umuntu ngurumva ngo urumva nukuvuga ijambo rya papa nabwo bari mu ikinyoma, ijambo rya Musenye nabwo bari rimwiki, wewe uryakira nk'amahuko ngijambo ry'umuhanuzi kandi abapfuye muri stoke y'umukama, wewe bari muri yashero y'urwego rwamwimitse. Mugabo umuhanuzi uko asa kose uko ari kose, iyo yubaha umukama agera muri stoke, agera mu bubiko bw'Uwiteka, akuzana ikikeneye. Umuhanuzi yigaze kuzanira akabi nkuru ko akababwiriza kutaja ku rugamba, aramwangira kumwumvira, yumvira ba Yezebeli na Bayali n'abayashi. Akabu yarapfuye ntiyapfuye, yarapfuye. Kandi yabajije ikibazo cyiza cyane. Ubundi dufatiye ku nyigisho zo muri Bibiliya, hari ibintu bimwe bishobora kutubuza kwakira imigisha y'Imana twagenewe. Icyambere gishobora kutubuza kwakira imigisha y'Imana twagenewe ni ibicumuro no kutumvira Imana, kubikora uko tubyumva. Mwami wa mbere w'Isirayeli Sawuli yaretse kumvira Imana imubwiye ngo gende uce abamareki kandi nagire igitungwa cyawe nakimusigaza nagi byose ubiha umuriro n'inkota. Avuga ati byiza reka nkikumirize, reka kinatangira Imana ntiyebonye ndaguhetse. Imana ibona byose bibi n'ibyiza byose mukora. Izawe yavuze ngo iyo ibyagire mu gihugu araba kwisimba ikabona utuntu tumeze nk'uduke. Iyo umuntu abandanya kuba mu bicumuro ntiyipfuze guhinduka, birashobora kumubuza imigisha y'ubwoko bwose. Bibiliya iravuga iti ibyaha byanyu nibyo bibatandukanya n'Imana. Aho ni muri Iza 59:2. Ibicumuro byacu nibyo bidutandukanya n'Imana. Iya nica n'imigenzo mibi, wumvira Imana urabigena heza giye. Kabiri, ukutagira ukwizera, ukutagira ukwizigira, ukutagira ukwemera. Iyo ibintu byose bihora bigutera ubwoba birangira bikubayeko. Iyo ibintu byose bihorera mu bishobisho birangira bikubayeko. Imana kutizera Imana. Ikintu nakimwe cyamukuye kwigisuzugura kiyamugira sekuru w'amahanga, yaba munyantege nk'abandi, ariko yakumye yizigira Imana adashingiye kubigaragara.
iyo utizera ubushobozi bw'Imana mu bihe byawe ubayemo kuri iyi si, ntiwizerere mu masezerano yayo ashingiye ku ijambo yavuze ku kiremwa muntu, bishobora kukubuza kwakira ibyiza byayo. Nta muhirwe ngana umuntu yakira ijambo rivuye mu kanwa k'Imana cyangwa ijambo rishingiye kuri Bibiliya akarijanisha n'ubuzima bwe bwa buri munsi. Nawe uhari nta n'uzoboneka. Uwo ni we wenyine ahiriwe, ni we wenyine ahari w'umunyamugisha. Nk'uko byabaye mu gihe cyo ku bantu ba Yesu Kristo, mu gihe cyo nk'uko byabaye ku bantu mu gihe cya Yesu Kristo, bashoboye kubona ibitangaza by'uwo ngo bemeye ko ari Mesiya. Agera ku rwego abayuda bavutsemo ko ni intare y'umuryango wa Yuda mu gishyitsi cya Yesu. Arabyivuga. Isaya 53 arabyivuga. Ubuhanuzi bwa Isaya 9:12. Uko batabyemeye bagasigarana umuvumo. Mwamuzi ko abayuda bamaze imyaka 1900 baravuye ku karata y'isi kubera kutemera Imana. Ushaka kuzavuga ati mwebwe so ni shetani. Nge na mugomba reference y'imyaka shetani yawize kugira kavuye mu gacinyezo mwito. Mukwiye kuba mu juru rishasha, mukwiye kuba mu isi shasha. Biraba yubanye n'Imana mukuri ku ijambo ryayo uba mu isi shasha. Iyo utizera Imana wakora umuvumo nta mugisha ushobora kugira. Gatatu, ishari, inzigo y'inzikira, kutababarira. Kutababarira abandi birashobora gufunga imiryango y'imigisha y'umwana w'umuntu. Gospel of Inkuru nziza Yesu Kristo yanditswe na Matayo ikigabane cya 6:14-15. Haravuga ko iyo tubabariye abandi na Dawe twese yagiye mu ijuru aratubabarira. Ni condition. Nutababarira nawe ntubabarirwa, nubabarira nawe urababarirwa. Ubunini bw'icyaha nibwo bwishibwa imbabazi z'Imana mudafite nawe. Mana yabwiye Kayini ngo wowe nigangende uko buzokwica nzoguhora incuro 7. Ubunini bw'icyaha nibwo bunini bw'imbabazi. Muzasome mu kigabane cya 4 cy'igitabo cy'Itanguriro. Mama Koshionesi. Ubunini bw'icyaha nibwo bwishibwa imbabazi. Imana udaceza nayo. Nukuvuga gusa yo yidihana n'umutima w'umuntu mu gihe uwo muri cyaha yakigize nk'ama akakomeza akidadira mu cyaha. Mugabo nitwe bwanarize tubwira ngo akora inda ngo yarishe abantu gwarabakereye. Hariho n'ababica Imana ikavuga ati ugize neza ufuwe, ugize neza fineras. Ndaguhaye bangaye bagize umugisha w'intava kuko bishe. Umuyuda arikasambana n'umunyamediyanikazi bagatobekana yagize ati ndaguhaye umurage utanzigera upfa ku buzima bwe. Yari yishe. Devi kugira ngo aronke umurage yagize ntiyishe. Musa yarafashe basenze ikigwamana agira ati ni mu gishifu. Yagiye kubona n'Imana asanga bacuze iyi mahereni imigufu. Nuvuga mahereni biga muvuga ngo simabi ngo siki ngo imigufu ngo biki nibiki si bibi mugabo ni intandaro y'intara. You have to be careful. Nuvuga utegereza kwicungera ni intandaro. Ibintu byose bisagana kandi bikwega amaraga mutima yacu ni intandaro y'icyaha. So ntukakifatire muri rusange aho gisuzuma. Urayiko atagutera ubwibone, urayiko atakugabaniriza ubutunzi. Uko namera aje kugabaniriza ubutunzi. Ye ndibuka abona ubwo bandikano wasanga aho mariki. Iyo yambaye igihe kirekire ara hamwe birakurambira. Jaguga umuhindagura. Mugabo warabo ubutunzi winjiza ugasanga nibihuye. Musavuye kuvugana n'Imana asanga bambaye mahereni bikomokomo imiringa bambaye bagirane bacura ishuri baharona bacurira mu shuri barayisenga. Bayisanze yabaye kintu. Musavuze ati ni muyishi. Muyiturire bagafu. Shira mu mazi mukoroge munye. Byasaba ko bace baribwa mu nda bagaca bacibwa bakaruka bahoye amazi agahera mu mubiri. Ukimbabazi zimaze zavuye ko nico gituma cyo cyabije. Nuvuga baracibwamo bikaruhuka amazi aheze mu mubiri wabo gaca bubona.
nibwo rupfu bari bagenewe. Musa wana bariko bapfa buke buke aravuga ati sinyuzwe umwose ndatori bota yice mugenzi gaja Imana yamubwirira mu ijuru ngo Musa ndabica bose usigara urumwe nzokugwiza kandi uzonyura ndongera gukora. Ngo bene Levi batora inkota sogota abandi babyasa aca habwa ikarate. Ishari inzigo y'akazishikira no kutobabarira niyo bishobora kugara imiryango yacu y'ubutabazi. Kandi ubwibone kwiyemera no kwigira nkaho tudakeneye Imana birashobora kudutesha umugisha. Imana iragwanya bibona ariko igaha ubuntu abicisha bugufi. Yakobo yabivuze neza. Iyo ucishije bugufi ibisuzuguro byose uba uri kuragendagenderamo Imana irabigukurako. Imana iragutandukanya nawe. Gatanu ubunebwe no kudakora ibyo ukwiriye kutuzuza inshingano. Uri umugore kugira uzuze inshingano birabira mu mugabo siko biri. Uri umugabo kugira uzuze inshingano birabira mu mugore siko biri. Cyangwa mu bandi bagabo cyangwa mu bandi siko biri. Hari Imana ishaka ko dukorana nayo. Mishe 6:8. Iyo tudakora uruhara rwacu bishobora iyo tutuzuza uruhara rwacu bishobora gutuma tutabona ibyo twifuza. Nukuvuga niba Imana nk'ubu nk'akararo mfatira yakari hafi yarakubwiye ati sinurondera ukaronka ngerageresha kimwe muri cyo muri bya bindi urondeye ndagukure kw'ivyonyi ndagukure kw'imivumo ngukure kw'imikoshi nkurindira umurima wawe nigize kurabasuma sibyo kuko ngo Uwiteka yatari warariye bararira bose mwese muranira ubusa niko zabijana 27 bivuga. Nukuvuga rero Imana ati burongerageresha kimwe muri cyo kubiyima bigaragara ko uri umusuma kandi uri umubeshi urumva kamoro uje gusenga ngo ni wasama ni wagize ni ugasangira nisakirireko none sitaga ko jye Uwiteka urenze oya niba atagyoka bakabye Imana ni gusaba itaka bakati mugabo wa mukirisitu kirye kimwe cya 10 cy'umukama ndakora nukitwaze ngo umukatolika niba babigishije gute mwataye igicaniro ga mwataye ikirindiro none yumvire wawe igicaniro cyawe kiringa sibyo uhanganya n'umwasi kandi cyo byabwiye ati wewe hadindira kuri cyo gicaniro nyene uhanganye n'umwasi muri kwa guhangana n'umwasi ugacucomoka ukagenda ari iburyo niba gutera igicaniro niba gitwara igicaniro cyo gutabaza mwana gitakaje kandi agira mbabwira ko kujyagenda kimuka usoma umuka w'ubwibone umuka w'inzigo umuka wo kwiyemera n'umuka w'usharika ni ibintu byose kuko hariho bivana hariho abatabikora kuko batabyigishijwe ntimubitsira biravuga ngo naye bazobaza icyo batabwiye baje gukora icyo batigishije. Ubunebwe no kudakora ibyo kwirica ibyo utegereza gukora ni bibi. Abagabo muzuze inshingano mu kwabira abagore banyu neza kubanezereza kubatunganiriza no mu kuruzuza inshingano mu kurera abandi banyabana ariko muruzuza inshingano kubw'impamvu y'ukubaho kwawe. Ndavuga kubw'icyorezo cy'Uwiteka n'abagore n'uko n'abasore nabo kudasambana n'ibisigura kugira ubuhire kudasambana ijuru mu muri kumwe utibijuru mu bari kumwe mugabo udatanga icyacu umuvumo mu muri kumwe ngo ushobora kuba uriko gutegura kuzoja mu juru uzohagera bikunanije kuko warashonje waragenze gusa warabenze warangiritse kubera iki cyari gugukurira icyo ni waracihojeje. Gatandatu amajambo mabi n'ibyimviro bibi utunga umutima w'idodoma. Iyo dukunda kwibwira amajambo mabi turi babi naco dushoboye tuzokunda ibizokunda tuzoro ni iyo dukunda kwimvira ko tutazoshobora bishobora kudutesha amahirwe yo kubona ibyiza by'Imana. Kwidodoma n'umwuka mubi wirukana ububasha bw'Imana mu nseke ariko n'igihe hari ibifunza imiryango
Imana irashobora kuyugurura iyo tugize iyo twihanye ibyaha byacu tukizera tukababarira tukicisha bugufi. Imana irahise ikagaruka ikaduhindurira ibintu n'ibyase guhinduka ikabihindura, kuko we bidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Ibintu bitandatu bishobora kugara imiryango yacu: birabyarana, biragendana, birakorana. Gute bibyarana, gute bigendana, gute bikorana? Gute bibyarana, gute bigendana, gute bikorana? Iyo ubandanya kugendera mu byaha, kandi ibyaha uzi ko ibyari byago niko muri Shirake yavuze, ukabandanya kugenda udafise umutima wemera Imana, ukagendana inziko y'akaziki, ukagenda udashaka kubabarira ushaka kubabarirwa gusa, udashaka gukunda ushaka gukundwa gusa, udashaka gukorera ushaka gukorerwa gusa, udashaka kurondera ushaka kurondererwa gusa, ukagendana ubwibone n'ibindi byaha. Naguheza ngo ube nk'uko umenga Imana ntishaka kuduha ibyiza. Ahubwo ni uko haba hari ibintu wikwegera wowe nyene kubw'iyo mico yawe mibi, bigatuma imigisha y'Imana itagushikako neza, itakugerako neza, uhora muri ntupfe ntukire. Iyo ararugendana ibyaha mu mutima, ugendana zirya ngeso zitandatu, umviriza ibyo bikubyarira, umviriza ibyo byugara umutima w'amahoro, byugara umuryango uzana amahoro mu mutima wawe. Kurya hari umutsi winjiza umuti mu buzima bwawe. Iyo ugendana iyo mico itandatu y'ibyago y'ibyaha, utakaza ufunga wewe nyene umuryango w'amahoro iyo mu mutima wawe. Kandi umaze gutakaza amahoro utakaje agakitse, kuko kubura amahoro n'ituze byo mu mutima nakaga nakavuye. Ibyago ugwara mu mutima ugwara ku mubiri. Umuryango wa kabiri ufungwa kubera ibyo byaha tugendana n'umuryango w'ubusabane bwiza n'Imana. Muri icyo gihe nta mugisha ushobora kugira, ntasi icyo uhurirako n'Imana. Gusenga ugasanga biragorana, ukumva uri kure y'Imana. Umuryango wa gatatu ushobora kwifunga kubera ibyo byaha n'iyo mico mibi ni umuryango w'ibyishimo by'ukuri, ukaba hatamunezero nyakuri ufise. Umuryango wa kane ushobora kwifunga kubera iyo mico itandatu y'ingeso mbi ugendana ni umuryango w'ubwenge n'ubutaho, usigara ugenda nk'ikigubagura, ufata ingingo bikakunaniza, wazifata ugafata izitari nziza zitari zo kubera umutima udatekanye. Umwami wa mbere w'Isirayeli, abagabo abasoda bagiye ku rugamba, hacabwa ngo bisonzere. Uwatsinze urugamba yaza ngo arigasubuke, ashobora ngo nibamwice n'abarifuye. Umuryango wa gatanu wifunga iyo ugendana imwe mu ngeso n'izirya ngeso zitandatu bagiye kubabwira, ni umuryango w'amahirwe meza. Umuryango w'amahirwe meza, kubura amahirwe mu kazi cyangwa mu mashuri. Umuryango wa gatandatu ushobora kwifunga ku buzima bwawe ni umuryango w'ubuzima bwiza. Hari aho ingeso mbi zishobora konona amagara yawe, akaba ari kanona amagara, ubukunzi bw'inda buronona amagara, ububeshi buronona amagara. Umuryango w'umunani ni umuryango w'urukundo. Iyo ugendana ingeso z'irya ngeso cyangwa mico, umuryango w'urukundo ntabwo uba ufunguye, uba wugaye. Icyo gihe urakunda muga n'ukundwa, wakundwa nawe bikamara akanya rumara. Umuryango w'icenda ni umuryango wo gutera imbere mu by'impemu, mu by'umutima. Umuryango wo gutera imbere mu by'umutima. Iyo ugendana ibyaha mu mutima wawe cyangwa ingeso mbi, ko nabivuze ari bitandatu,
akenshi utakaza ukwizera Imana ugasubira inyuma mu kwemera kwawe. 10 iyo ugendana muri ibyo byaha ugaza utakaza umuryango w'uburinzi bw'Imana ku buzima bwawe. Kuko muri iki gihe usanga kubera kutumvira Imana usanga ugirike. Uyu muryango w'uburinzi bw'Imana ku buzima bwacu uca wugagwa, kandi iyo umaze kugagwa musanga ibyo turiko turakora byose ari uguhuzagirika. Mwami wa Sawuli yaravuze ngo Bibiliya iravuga ngo yatinye Dawudi kuko Imana yakunze Dawudi kumusumba. Yarabona ingene bamuririmbira. Umuryango w'12 ugagwa ku buzima bwacu. Iyo tugende muri ibi byaha 6 n'umuryango wo gukoresha ingabirano zawe, impano zawe. Impano zawe zigapfukiranwa zikugaranwa. Umuryango wa 13 n'umuryango wo kwizigirwa. Ugenda ni ibicumuro 6 zingeso mbi, imico mibi 6. Utakaza icyizere ugatakariza icyizere, abantu bagasigara bakuraba ni mu ndege. Umuryango w'14 n'umuryango wo gusuzugurika, kuzembera nk'abantu basigara bakuraba ngo bakakona nguramo ijambo, ugasanga uri umubyeyi n'abana bumva nyine bananijwe no kubura mama wabo. Muri icyo gihe usigara uhura n'ingaruka mbi zishingiye ku byemezo bibi, ku byemezo bitari byo. Umuryango w'16 ufungwa kubera izi ntege nke zawe, iyi mico mibi yawe, ibi byaha ugenderamo. N'umuryango w'ubutunzi burambye, amafaranga akabura, umugisha ukabugwa, uruhombo rukinjira, uruzerezi rukinjira, inabi ikinjira, akavuyo kakinjira. Umuryango wa 18 ushobora gufungwa nibi byaha tugenderamo mu buzima bwacu. N'umuryango wo gukura mu bumenyi, kuronka ubudahangarwa. Muri icyo gihe wisanga ataterambere nari mufishe, haba mu mashure, mu kazi canke mu butunzi, uba witwa mananiza. Umuryango wa 20 ushobora kwifunga ukitera kare kubera ibyaha bigundane mu mitima yacu. N'umuryango w'icizere c'ejo hazoza. Uratakaza icizere c'ejo hazoza, ukiraba ukabona uri mubi, ukiraba ukabona cuzovamo, ukiraba ukabona nacumaze, ukiraba ukabona uri byizigiro no kwiheba. Intagano batera cyo nobwi nuko ari byiza kumenya umuryango wawe ufunze. Mbega ni uw'ubutunzi, mbega ni uw'ibyimviro byiza, mbega ni uw'umuryango, ni uwo kwizigirwa, mbega ni kwizigirwa, kwishimirwa, mbega ni uwo umunezero. Umuryango wanjye ufunze ni uwo. Iyo ubanye umuryango wawe ufunze, uca umenya neza yuko kugira ngo ufunguze ni ngombwa ukore ibyo ngiye kukubwira. Byiza kumenya ko nta muryango n'umwe Imana idashobora gusubira kugurura. Nibazo bari iyo yuguruye nawe ushobora kugara. Imvugo yiwe ni ame, tegereza umunsi n'isaha, kuko ari data yabivuze bizoshika. Umva n'umugabo w'umunya
ubuhamya burahari iyo yuguruye nawe ushobora kugara. Kandi Yeremiya 18 aravuga ngo iki? Aravuga ngo nimuze tuje inama twiyeze ibyaha byacu byose Imana izo bitwereza nka shereje nabwo byaratukurije. Iyo umuntu yihanye akagarukira Imana imugarukako ngo nimungarukeko. Malaki 3 ngo nimungarukeko mureke ubwira ubugome nk'uko basogokuru banjye bagira. Nk'uko tubibona mu nkuru nziza Yesu Kristo yanditswe na Luka 15 haravuga umwana w'ikirara, umwana w'igishisho yagurishije umugabane wiwe wose aragenda. Ariko mu nyuma yibwiye ijambo ngo reka ngende kujya kwa data n'abasoko bajye bagahanga. Nimugenda mugahererwa, genda musambane, genda mwibe, genda mwigeretse ko, genda musenye, genda musenywe, genda mwice, genda muhesha gutwe, genda muraguze, genda mutanga ibiturire, genda. Mugabo niwumva waherewe garuka please. Niwumva wananiwe garuka please. Niwumva uri mborewe garuka please. Niwumva uri mayiwawe garuka please. Garuka. Garuka. Kristo yeza gutesha amaboko. Yarakubambiwe already. Ntukemere ko imisi 40 ikugera. Garuka. Garuka Uwiteka aragushaka. Kandi Imana yakira ugarutse. Ariko nurindira kwigusanga mu busambanyi, mu beshi, mu bugome no kwe. Garuka. Namba wumva hari umuryango umwe wiwawe ufunze ngo wayi uburenganzira, uranyandikira umbatsi ndaguhido nido impamvu uwo muryango wafunze icyo ukora nuko byogenda. Ariko imiryango 20 ndabasake buri munsi muri iyi misi 20 dusigaje kugira ngo tugere ku igenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatatu. Ndabakomeye amashimwe na Yesu Kristo. Raba umuryango umwe ufungunze. Nugomba nusanga hari umuryango wo kwizigirwa wawufunze, mamagara mbaza. Nutandonga pfuka musenge Uwiteka arabiguhanda bitse. Kusinda umwana nzijenyene. Nusanga hari umuryango w'ivyimviro byiza watakaye. Ngubu waratakaye ku munyeshuri ndashobora kwiga ngo amenye n'igikunda. Ava kubuwa mbere akaja kubuwa 20 aterasubira hasi nawo muri amakuru. Niba hari umuryango wo gukorera hamwe n'abandi, kwizigirwa n'abandi, kwishimirwa n'abandi wafunzwe, mbaza mutima w'Imana. Bibiliya iragutegereje. Simbigiriwe ko ngo bijidonido, ariko mbahaye uburenganzira iyi minsi. Ntabwo hari inyigisho nyinshi. Sasta z'umuhinga mazamari inyigisho, sasta z'ijoro hari inyigisho, saa 9 hari sengesho, saa 12 hari gusoma Bibiliya, saa 3 hari intara cyo kurotora indoto, saa 9 hari kurotora indoto. Ngabo mbaza nabaye n'uburenganzira uzasinzo renzo mu rugo babaye benshi bazohora biva mbaza. Ariko Rwanda yikumbaza unisuzume, usuzume intege nke zanje buri gihe, umegutazanga ukurikire undinde icyo nandukanya nawe, mpakugukunda Nyagasani ndagusabye, kuko urukundo rwawe rundutira feza na zahabu z'isi. Abagushakashaka bose biyireke, abanyakibu bigarurire ubagoboke ubagarure mu bawe. Nzigumira iwawe Yesu watubohoye, impuhwe n'urukundo byawe abari byo bimbeshe
utubeshaho uri mwiza Yesu uri mwiza wese uri mwiza rwose nzahora nguhanze amaso nzahora nguteze amashyi kuko si gutega amashyi gusa mukama reka ngutege n'amatwi kuko nzi ko ubuhungiro bwose buri iwawe kandi n'amahoro yose akomoka iwawe. None rero reka mbafashe gatoyi ku iyo umaze kwibona kufise ibicumuro kandi utumvira Imana ukaba utizigiye Imana uhorana ubwoba ubundi kugira ibicumuro no kutumvira Imana ni handi uguma wisanga mu gucumuro indoto mbi iki ugasanga urageraganya Imana uruhuruduka uno busavonzo bikora ibyo bikanka n'icyo ukaba utagira ukwizera Imana ugahorana ubwoba nicyo bisigura kwa ufise ishari inzikira no kutobabarira ibyo birasiguritse ukaba ufise ubwibone icyo ni cyakane ukaba ufise ubunebwe no kudakora ibikwiriye kutuzuza inshingano zawe gutawa kuba gutana kw'abandi gusunira ku bandi ukaba ufise amajambo mabi n'ibyumviro bibi n'ibintu bitandatu ugacibona muri ya miryango 200 hari umuryango w'ibyishimo wafunzwe mama ndakubwira nawe nakubwiye ko Imana imiryango yose iyo yigarutse ko irashobora kuyifungura. Nababwiye ko ari ubwoko bw'imiryango ifungwa ku buzima bwawe kubera intege nke zawe zaba intege nke nari kuvuga byinshi nabuze bitandatu kuko ni gutakaza umuntu ubuzima yaba imiryango yifunga navuze 200 nari kuvuga n'ijana nuko gusa nafatiye kuri imishi 200 dusigaje amasengesho kuko umwe tuzatwageze hagati na hagati muri wo kandi wo mwambarije kibanza sibyo rero wewe nanakubwiye ati nta muryango n'umwe Imana idashobora gufungura w'ibyishimo w'umunezero w'agahimbare w'ubutunzi w'umuco w'ubwenge w'ubwizigirwa byose niyo byarafunzwe Imana ishobora kubifungura muga hariho ubwoko bw'amasengesho ucusabwa niyo mpamvu nabwiye nti nusanga ari umuryango runaka ufunze ku buzima bwawe mbaza ndakwishura ngoma ndabadonagura ubwo bwoko bw'amasengesho ucura byo uhitamo ngubwira niba ubona hari imiryango myinshi ifunze ku buzima bwawe umuryango w'amagara meza umuryango wo kwizigirwa umuryango w'akanyamuneza umuryango w'ubutungane no gutunganirizwa hari abantu muburana muri mukuri muga mugatsindwa ko imiryango y'ubutabazi bw'Imana ku buzima bwanyu yarafunzwe hari isengesho ryo kwihana ni gusaba imbabazi no kuva mu byaha mu ibaruwa rya mbere ry'umutumwa Yohana mu kigabane cya 1 umurongo w'9 havuga ngo mu gihe twatura ibyaha byacu ibicumuro byacu Imana iratubona iratwumva ikatubabarira kandi ikatweza ibintu birebire mbisaba kwa kuvuga uti dawa twese ubyangiye mu gihe ndatuye ibyaha byanje ndasabye umbabarire kandi unyunge niki n'ububasha bwawe kugira mutima w'Imana ngira garuka akorera muri wowe katurifasha mukama utubabarire ububeshi mukama utubabarire ku nsigo tugenda mukama utubabarire ku busaba bwatwizizi mukama utubabarire ku misi twaraguce mukama utubabarire ku misi twaremenanije mukama utubabarire ku myidodombo tugendana mukama utubabarire ku bwicanyi twagendana mukama utubabarire ku bukunzi bw'indadufishe mukama utubabarire ku kutagusenga mukuri mukama utubabarire ko twakujyanjanije mu byo waduhaye tugirira ikigongwe udusubiza kanovera ko buzima isengesho rya kabiri ni isengesho ryo kubabarira abandi
ubwira Imana uti dawa twese uryagiye mu ijuru ndababariye abantu bose bankoreye inabi nkura kizigo unkura mwizikira kandi umutima wanje uranuremo ubwiri rwose bwo kutababarira abambabaje. Isengesho rya gatatu ni isengesho ryo gusaba ubuyobozi bwa mutima muranda kuri twebwe. Usaba Imana ikwereka inzira nziza. Isaha 35:8. Imigani ya Salomo 3:5 n'uwa 6 aravuga ngo Imigani ya Salomo 3 aravuga ngo ubuntu n'ukuri ntibizokuvirire urabipfundika mu izosi ryawe ubyandika nka data mu mutima wawe uzoheza urabwe bwiza ube n'incabwenge nziza mu maso y'Imana n'abantu urizigira umukama n'umutima wawe wose kandi ntiwishimikize ubwenge bwawe mu mayira yawe yose uramumenya kuvuga uramenya umukama nawe azokugororera inzira. Ni bimwe nababwiye ati mu mayira yawe yose senga imbere gusenga uri kurasenga inyuma gusenga pana gusengera mu isengero wagira mu nzira ukagirane ugasesa ibitunuza umutima w'Imana. Ni wibwire ngo uri umunyabwitonzi ahubwo uruba umukama uhunga inabi bizoheza bivura umubiri wawe bikomeze n'amagufa yawe uranaharisha umukama itunga ryawe. Abyumvise tukabe uvuga ngo ninazi Imana mu majambo utayinanarisha itunga ryawe tico kunda timukajyanye Imana nimukabikore nimukagaragare nk'abasuma nimukagaragare nk'ababeshi. Kandi ngo ntukibwire ngo umunyabwitonzi ahubwo ni wubaha Imana uhungike uraninaharisha Imana itunga ryawe uninaharisha Imana ibyerana by'umwimbu wawe wose mwari muya murarya murahaga mukozi w'Imana sengera abakozi b'Imana mugenda mureke kubasengera ndabibabwiye niba shobora kuronka umwanya wo kubasengera bongera bajya kurima bajya kwigisha bajya kuvura nigikunda kandi umubiri ufise amateka yawe. Abanyisirayeli Yesu yarababwiye abayuda ati cyo cyaco ndakibemerera nisogi mboga zirurengarenga inyabutongo ngo baraharura yazana umuganda wacu agaca harura agaharura 9 agashira ku muturi wogeze kugwa icyuma agashira hati agaca yikora agashira menerera umukozi w'Imana sengera igitundu kiranyishe mwanzungurirwa ubugumba ibiki ibyo bintu byose nibyo bituma Imana ishaka kwemerwa kandi yemerwa mu nzu y'ububiko. Salomo aravuze ngo uraninaharisha Imana itunga ryawe n'ivyirano byawe bya mbere nibyo byatumye Imana yidoga ngo ingamiya ziramenya mwene ubwato zinywera mwamaso cyangwa mwamazi cyangwa zohirirwa ngo ariko mwebwe ngo mwari mumeze nk'ibiraka by'ubwambere ngo bari by'agaciro ka mwene umugabo yitwa Lazaro musaza wa Mariya na Marita nta kindi cyamuzuye muzosomeye mu 11 muzosoma amateka yiwe nta kindi cyamuranze ngo yejeje ibwirano bya mbere yabikurikiza Kristo n'abigishwa biwe. None uyu munsi Kristo n'abigishwa biwe bahari undi mugomba kwica gospel undi mugomba kwica inkuru nziza. Ibigega byawe bizoheza byuzure bibogaboge amato yawe nayasesekaza umuvinyu mushasha. Mwaba Kristo muri ko muravuga iyo mubona ibintu byanditse nko migani ya Salomo ukabona Salomo ngene Kristo yaje kamugeranya n'abantu b'uyu munsi kamugeranya n'amashuga kamugeranya n'abarondera itunga avuga ngo dutunga twanje muhumure. Reka mbabwire ikintu kimwe emera kuri igitungwa cy'umukama hamuhumure wige kuba nk'uko umukama ashaka ubwitungwa n'ikigenza nk'uko bishaka kigenda nk'uko shaka urabikimana gukorera. Iri sengesho ryo kubabarira abandi si kubabarira gukubisha inkoni nawe yimudiye kandi nabyo biri si kubabarira uwagusakuje ko gusa
babarira n'uwo mukozi w'Imana wuzure n'Imana nawe abone kunezerwa ariko ikinezereza cy'Imana utomunezereza ni mwishi oringati Imana ibikoni zobyamana kandi n'ukuraba nawe Imana izozinga amaboko ya kuko isarifate ngo hari umupfakazi yari afise akana burya hariho n'abagabo n'abagore baryamanye n'abana babo barenga umwe niwe Eliya yabwiye Imana ngo genda kuko badi yaratanguye kuguhiga kandi nzokwihanganira genda ngo aramuhagafu amuhagafu cyabaye n'igiki ngo aramuhagafu karahetse yamwati sigaranya kama amusabye ngo mamazi agata amazi ndayago gana uncumbire uvugutire uncumbire n'agafu nakarya avuga ati nukuri sigaranya kamara muzira ngiye kugacunga twe n'umwana wacu tukaryeje dubaye avuga ati genda ukama yamubwiye ngo nukama ngo nupfa ngo nuge ibi ni biza mu nyuma yamaze ukamu yumva umutima wo kwizera ko ari umuntu w'Imana shinjira avuga ati nubone ni yari komara umunsi umwe tukazowera reka tukamuhe dupfe dukoreye ijuru ho nicyo cyawe muri rya mutima w'ujya mupfakazi reka tukamuhedu ndimugatinya gutanga ibyaha mufise mu bitanze mu izina ry'Uwiteka ndimugatinya kunezereza abantu n'abatabanezereje kuko mukunezereza utakunezereje n'Imana izikaremera umunezero hejuru indi minezero ukisangura umunyecyubahiro kubw'Uwiteka yes undi mwarondere yawe bitari ngo arakamucumbi agiye kurabasanga kagakono nikigeze kabura mufu utupfuta nitwigeze duhera amato yawe nayasesekaza umuvinyu mushasha mwana wanje ntuzokwa nk'indero y'umukama kandi ntuzone bagurina amarorozi nkako uwo mukama akunda ni wahana n'uwo mubyeyi ku mwana akunda cyane nanyonje sonza nishonje ufise umushishi nyotewe kukuri isengesho ryo kubabarira abandi si isengesho ryo kuza muyeyenge iyo ngo dawe watwese uri mw'ijuru izina ryawe nirininaze ubwami bwawe nibukwire hose tugusake ngutwumvire mu byo tugusaba byose dawe tegeranye mu bumwe bwawe dawe tegeranye twuzuze mu rukundo rwawe kangeza akwegeranye nabo utababarira iyo utanze igihumbi c'icumi ndamurya natwe twimuraka kurana Yesu Kristo reka ndababwire mwige kuguruza imigisha y'Imana ku buzima bwawe gatatu isengesho ryo gusaba ubuyobozi gusaba Imana sibyo niho twari turi mu migani ya Salomo 3:5-6 nutasaba Imana ngo kuyoborere mu kuri kwitegeko ryayo Salomo ariko aravuze ngo usaba Imana iyobora umutima wawe uyoborere mu itegeko ryawe sibyo ryayo mugabo rero nawe urondeze Imana ubutunzi bwawe harakurumva rero Imana ndakwinjiza gusunyera kinzira Yesu Kristo ugasangana ufishe nk'imiliyoni 6 kuri konti wabwite zimiliyoni 2 kandi yovuga ati mwabamuzimu umwuka wo gusenga wo cukupfa nzimane utangiye ubamajira 6 kuko ni cyacu n'icyo mukama bisigaye bitunze niyo mpamvu Imana izo guterana n'ikigwayi runaka ubyivuzemo banze no kugucumagura wasekuye umukozi w'Imana gwagukure ko uwo muvumo mugabazo banza bagucumite babikwinjizemo nisho kandi uzogara kurondera umukozi w'Imana
mvuga ibyo ndiko ndigishwa. Mukama Yesu nutuyobore mu bwemesho by'umutima mwiza, utwereke inzira igororotse aho duhurira n'ubutabazi bw'Uwiteka mu izina ryawe, amen. Isengesho rya kane ni isengesho ryo kwizera canke kwemera canke kwizigira Imana. Ushimangira mu kwizera kwawe, ukavuga uti naho biri uko nzi neza Uwiteka nje imbere yawe nibutse bya bihe, ntiwakiriye indirimbo igushike ku mutima, suko aricyo natanze, suko nkiranutse bihagije, n'imbabazi wanyeretse. Uwiteka nje imbere yawe nciye bugufi, mfise byinshi byo kukubwira ariko reka mpitemo kimwe. Ndanyuze mu mutima wanje, mfise indirimbi ibihumbi, narindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima. Isengesho ryo kwizera no kwizigira Imana. Birasaba kuvuga mu mutima ngo ndizeye kandi ndemera nakekeranya ko ata muryango wugaye umutima waje mu buzima bwaje. Mukama ushize kwibyiringira. Daniyeli yasenze Imana. Iramwishyura kuko ayishimiye. Yezu wari umunsi usozera iyindi minsi, aravuga ngo mwebwe mwese mushikane murumbarumire, ngwino mwese munyurate abaye byoma. Ariko umugabo Burayimu nawe wiyo yari kwizera Imana ashingiye ku bigaragara. Ngo nicyo twavuga ko Aburahamu sokuru wacu yarose kubw'umubiri n'igiki. Aburahamu niyaba yabaye intungane kubera ibikorwa, yarose icyo mutuma kwihana, ariko atari imbere y'Imana. Imbere y'Imana igituma tubibihangange niko yo kwizera. Ni kuri Mukama nizere mu ijambo ryawe, sinzokena, sinzogorwa, sinzokenyuka, sinzosonza, sinzoburiranwa, sinzoja mu gasho, sinzobohwa, sinzodiwa, sinzicwa, sinzogira impanuka, sinzibwa, sinzotegwa n'abamuzi b'amahoro. Nizgiye ko ari wowe Mana uhangaje ubuzima bwanje, amen. Nzokunda kandi nzokunda, nzorondera kandi nzoronka. Yabaye intungane kubera ibikorwa, yarose icyo mutuma kwihana, ariko atari imbere y'Imana. Hari ibyo mukora no kumva ibyishimo byiringiro ngape, ntabwo ari imbere y'Imana. Imbere y'Imana utungwa no kwizera ukomoka mu kami k'umutima wawe. Byanditse bivuga iki? Bivuga biti Aburahamu yaremeye Imana nayo ikimuharura mu ntungane. Wakoze igikorwa impembo yiwe nayironka kubera ubuntu, ariko ayironka kuko abikwiye. Mugabo udakoze ibikorwa ariko akemera ushobora kugira intungane, uwahora ari umubisha aharugwa mu bafise ukwemera kugira ngo ashikire ubutungane, nk'uko Dawudi yita muhigwe uw'Imana ibona ko ari intungane bitavuye ku bikorwa ati hahiriwe ab'ibyaha byagiriwe ikigongo, ab'icumuro byahanaguwe. Hahiriwe umuntu Mukama adaharura ko igicumuro. Bora bivuze baramanika n'umurongo w'iko. Isengesho ryo kwizera. Izerere mu mbabazi z'Imana, wizere mu butabazi bwa rudasumbwa. Isengesho rya gatanu ugiye gusozerera ko aya
mu masengesho ashobora kubafasha kuguruza ya miryango iba yugaye gusa kuko ntazi umuryango wawe wugaye utawumbwiye sinabwiye ati nibisungira isengesho n'ubumbwira nzo ngo hanura utawumbwiye ukabisengera mu mani zokumva isengesho ryo gushima no guhimbaza cyo gutazira Uwiteka gushima Imana no mu gihe ibintu bitarahinduka ni kimenyetso cyuko uyizigiye mu buryo budasanzwe. Yesu yavuze ngo ni mwiza gusaba gushimira Imana ko yabahiye mu isabye byose. Gushimira Imana birafungura umutima kandi bikakwegera umuntu mu buntu bw'Imana. Buzuye urweze rwishi mu mutima umukama niwe yandabye bwiza ndashimye naratabaje Imana iranyumvira nimumfashe tuyihimundu twese ndashimye sinoreka kuguhaya mubyeyi mwiza niwe utera iteka bawe bose ndashimiye umukama kubwiza byose angirira sinoreka kumwigina igihe cyose nzomuyaga. Iri sengesho ryo gushima Imana namugitararonka ari umuhanuzi yitwa Yonasi. Yavuze ngo umukama ndagushime ko nigeze kugusenga ndi mu ngoro yawe kanyumva none n'ubu unyumva. Yari mu nda y'urufi ubwo bwashimye ku Imana yamukoreye ko asohotse mu nda y'urufi ane bwasohoke. Imana yamusohoye ntiyamusohoye mukoye. Mukama ndagushima kuko uri mwiza kandi uri umwizigirwa mu buzima bwanje bwa buri munsi. Kanongere kwisengesho rimwe rya gatandatu isengesho ryo kurwanya ibishukana inyoshambi. Uko twabonye ibyaha cyangwa ingeso mbi zitandatu zishobora gufunga imiryango, zishobora kugarana inyenyeri y'ubutabazi cyangwa ubutunzi bw'Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bitandatu reka n'amasengesho ndabwira atandatu ariko imiryango ishobora kugarwa nabwiye 20. Iri sengesho ryo gusaba guhunga cyangwa gutandukana n'abambuzi b'amahoro. Umugabo yitwa Salomo umuhungu wiwe yasigiye umuraga yitwa Rehobowamu. Hari mu gihe ikibangabanganye n'uwitwa Yerobowamu umunyamisiri yari umusuku wa Salomo. Umugabo Imana mu guhana Salomo icisha ubutware bwa Salomo kuri uwo musuku. Salomo murabye Zaburi ya mbere arabwira umuhungu Rehobowamu ati ntukifatanye n'abakobanyi abantu batubaha Imana ko bameze nk'ibyatsi by'ishimwe. Se Dawudi muri Zaburi ya 50 yavuze ngo uricara ugakoba ugasuzugura ugatukagura ugasakuriza abana bamukibaza ngo yari Imana. Mishali yarahanuye aravuga ngo ni ubucu umutima naje. Mugabo Rehobowamu agera n'abahungu bamusukasuka baramuhera. Yerobowamu agomba kwiyunga nawe ati izi ntambara za Salomo tuziyoze we twiyunge dukorane twanya basi kuri Isirayeli. Arabyanga agisha inama abakurambere bamubwira ati nimwiyunge koko. Mugabo agishije inama kandi se rembwe tuzogisha inama abakurambere k'imigani ya Salomo 8 ndetse na 3 avuga. Abyase ugwaruka rugenzi gwe ruramubwira ngo ugende ubiti nimba data yakoresha katoki kagaheretse cyonzo koresha kiyubi ubwo nzogwiza inshuro zirenze. Ubwami burasambuka aratsindwa kubera basukaye. Abantu babambuzi b'amahoro abantu bakubwira yega ari oya abantu byati duga kandi ari manuka abo bantu mubirinde. Iryo sengesho rero rirahari na Yabesi mu gusenga yitandukanije n'abasukanye yihuza wongene ubwiwe n'Imana y'Isirayeli. Ibi birasaba gusaba inkomezi rizigufasha gutsinda ibikugerageza sibyo. Uko ushobora kubisengera ushobora kuvuga uti Imana nume kandi unyongereze inkomezi zishobora kumfasha gutsinda ahari irigara ahari generation ahari ibishuko ahari ibigeragezo ahari no kuguma mu kuri ushingiye ku ijambo ryawe. Kintu giyamaye ntabwo ari amajambo menshi ahubwo n'umutima wicisha bugufi kandi wizeye ko Imana ari ibikorera muri twebwe.
ngomba tuganire ku isengesho rimwe ryonyine rishobora kudufasha kuguruza imiryango y'imigisha ku buzima bwacu. Dusenga Imana. Dawa twese uzagiye mu ijuru, ndakuninaje n'umutima wanje wose. Ndagushimiye kuko wandemye unyishushanije. Ndagushimiye kuko uri Imana ishoboye byose, kandi ko atamuryango n'umwe mwiza ku buzima bwacu bw'ubwoko bwawe ushobora kugumufunze imbere yawe. Ijambo 45 y'ahantu yavuga ubuzima bwa Kuro ariwe Sirusi bivaye na Bibiliya, ngo ni jewe nagendeye imbere yawe ngenda nkora ibihindizo by'ibyuma, kandi je nagukenyeje kuvana mu buto bwawe n'utigeze ubimenya. Harageze ko tumenya kuri Imana umurengezi, uri Imana umutabazi, uri Imana umushobora byose, kugira ngo tubane nawe mukuri, umutima ubwiza ubwizigirwa no mu budahangarwa. Ndagushimiye cyane kuko uri Imana mushobora byose, kandi ko atamuryango n'umwe ushobora kureka ngo ugumufunze mu buzima bwanjye. Uyu munsi ndaje imbere yawe nk'umuhungu wawe, umukobwa wawe. Uyu munsi ndaje imbere yawe nk'ufise byinshi arondera kuri wewe. Uyu munsi ndaje imbere yawe nk'ufise umwanzuro wo kugendana nawe, nakuryaryanya mwubaha, ndagutinya ciye bugufi kandi ngira ubuntu. Ndagusabye amaraso ya Kristo akorera aho nyene hari icyaha mu buzima bwanje, aho nyene hari ukutumvira mu buzima bwanje, aho nyene hari inzigo y'akazikira, aho nyene hari ukutemera ukuri kw'ijambo ryawe, byatumye imigisha yanjye ifungiranwa mu buzima bwanje. Kandi ndabigusabye umbabarire, unyuhagire, unsubize umutima wanje uri muzima, kandi umutima wanje usubize kukuri kw'ijambo ryawe. Mwami Imana nyagora ku ngoma, wowe rutarega ubuzima bwacu, wewe ugurura kandi ntagira ushobora kugara, nk'uko bivugwa mu gitabo cy'ibyahishuriwe umutumwa Yohana ikigabane cya 3:8. Ndakwinginze, ndagutakambiye, ndagusabye wugurure imiryango y'amahoro, y'ibyiza, y'ibyishimo, y'ubutunzi, y'ubutungane birambye kandi bima kururanirwa n'iyiterambere mu buzima bwanje bwa buri munsi. Kuraho ibifungo byose by'umwijima, unyuzuzemo umuco wawe, numpe ingomezi zo kugendera mu kuri no kuguma mu bugombe cyangwa mu bushake bwawe rudasonga. Ndizeye kuri ko urabwiriza umutima wanjye wereka inzira y'ukuri, inzira nshasha y'iterambere, kandi ko kuva uyu munsi hari byiza bigiye gutangura kuboneka mu buzima bwanje bwa buri munsi. Ndabishize mu biganza byawe, kandi nizeye yuko ubikoze ubinkoreye mu izina rya Yesu Kristo. Ngiye guhabwa umugisha n'umugwiza, nabagwe ndambe kandi ndoranirwe. Amen. Mani guha umugisha w'ubutabazi kuri buri kintu kimwe cyose usabiye Imana riri sengesho. Were ruzirikana ko uri kurasaba Imana akazi keza, urugo rwiza, amagara meza, amafaranga, kwishyurirwa, komereza aho nyine. Kandi ni nk'uko ushobora kubifatira hamwe ukagira isengesho ryiramvuye ryo gusengera akazi, urugo rwawe, amagara meza, ubutunzi, urubyaro n'ibindi. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, ndagushimiye kuri Imana y'urukundo n'umugisha. Nje imbere yawe nicishije bugufi, nzi ko ari wewe uri isoko ry'ibyiza byose. Iri sengesho risubiremo. Mwami wanje, ndagusabye akazi, ndagusabye urubyaro, ndagusabye igikundiro, ndagusabye ubutunzi, ndagusabye ubudahangarwa.
niba hari imiryango ifunze nuyugurura uzobukoze makazi keza kazomesha umugisha nanjye ngahisha umugisha benshi ndetse nkanakuzanira kimwe muri cyo binezerewe mu buntu mu maso y'abankoresha nabo dukorana nk'uko ijambo ryawe ribivuga mu gitabo cy'ibyahishuwe umutumwa wandika wa 3:8 ugurura kandi ntihagire n'umwe wemera ko asubira kugara. Ndagusabye amahoro yo mu mutima kuraho amaganya n'ubwoba nk'uko bivugwa mu ibara umutumwa Paulo yandikiye abakristo ba Filipi migabane cya 4:4 amahoro yawe arenze uko umuntu yobitahura nazarinde umutima wanje n'ibyumviro byanje mu izina rya Yesu Kristo. Ndacyari kuri iki gicaniro cy'ubutabazi ndiko ndagusaba ngo mu bwenge ume gutahura ubwemezo bwanje byose mbikorane ubwira bikorane umwete kandi abikore ubudangarwa bw'Uwiteka. Inyandiko za Yohani igabane cya 1:5 yaravuze ngo usaba ubwenge araburonka arabuhabwa nanje ndabusabye izina rya Yesu Kristo. Kumugisha igihugu cyanje cy'amavukiro kumugisha indongozi zacu kumugisha abarundi n'abarundi kasabari ku mpande zine z'isi uhumugisha abanyafrika bose n'ibiremwa bantu byose cyane cyane abariko barakurondera muri uyu mwanya cyane mu rundi rwego rudasanzwe abamazina yabo ari muri uyu mufuka wa studio restaurant Komera Kristo ni muzima. Twuzuze urukundo twese twuzuze ubwenge twese utwuzuze kukubaha no kubana hagati yacu turinde amahano twumvira ubumwe udukingira intonganya imitongano amacakubiri n'ubundi bumara ukomoka kuri Shetani. Ndagusabye unyuzuza amagara meza komeza umubiri n'umutima wanje nk'uko bivugwa mu kigabane cya 3 mu ibaruwa rya 3 ry'umutumwa wandika igabane cya 2. Shaka gutera imbere no kugira amagara meza nk'uko umutima wanje utera imbere. Mwana ndagusabye ubutunzi buramo umugisha utagira umubabaro unyigishe gukoresha neza ibyuma kandi uhize ubukene amadeni ibisuzuguro n'ibyaha byose ntandukanye n'ubugumba n'icyaniro ntandukanye n'ubushomeri n'akavuyo. Ndagusabye urubyaro rufise umugisha abana bacu gukura mu bwenge no kukubaha mukama bagutinye kandi bagusonere kuko niyo ntambwe yizewe yo kuzokwama twibukwa. Kiruta byose ndagusabye ungomeze mu busabane nawe unyegereze ububasha bwawe unyigishe kuguma mu maso yawe no kugendera mu bugombe bwawe we iminsi yose. Ndabigushikirije byose n'umutima wanje wizigiye kandi wemera ko ari impinduka ije ku buzima bwanje nzi kuri dawe mwiza kandi wumva amasengesho avuye mu kanwa no mu kami k'umutima w'abana bawe. Wetu ari kumwe ngaya amajambo miranda ushobora guhora usubiramo mu buzima bwawe kamuyadeklara bikagutandukanya n'intandaro zose zo gufunga imiryango myiza ku buzima bwawe. Atura mu kanwa kawe uti Mana yanje ndakwizera kandi ndagutegereje
nizigiye ubutabazi bwawe ko buriko buraza mu buzima bwanjye. nta muryango ufunze imbere yawe. aho nari nabonye inzitizi, wewe urahakinguye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. ndatuye ibyaha byanje byose bivuge. nunyuhagire n'amaraso ya Kristo, sigare nera de, kandi ungize ibyo byose byahora bimbuza imigisha. ndarekuriye amaganya yanje yose Imana, sizosubira kubaho mu bwoba cyangwa mu kwihebura no mu kwisuzugura. uyu munsi mpisemo kwizera Imana aho kudidinganya cyangwa gukekereza. amahoro y'Imana nazarinde umutima wanje n'ibyumviro byanje. imigambi y'Imana kuri jewe ni myiza kandi izoshika ku gihe cyayo. ubutabazi bwanje buva ku Mwami Imana, sinzosubira kwigera mba cyangwa nsigara ndi jenyine. ndafunguye umutima wanje ngo nemere impinduka nziza ziriko ziraza ziva ku Mana. uyu munsi imbere y'intango shasha mu buzima bwanje, ndakiriye ubutabazi bw'inava n'umugisha w'inava w'Imana ku buzima bwanje. ibi urashobora kubisubiramo mu gatondo no ku mugoroba, ukabivuga n'ijwi ritoyi cyangwa ukabivugira mu mutima cyangwa ukabivuga rwose bivanye n'aho uri. ariko rero aya majambo arashobora kubererwa intambamyi n'umwiheburo wawe. we wumva ko wihebuye, we wumva ko ugowe, we wumva ko urushe. ngaho amajambo magufiya cyane ushobora gusubiramo mu gihe wumva ko wihebye, ukavuga gahoro gahoro, ukayizereramo, ukayashyira mu mutima. irya mbere: Mana uri kumwe nanje nonaha. ijambo rya kabiri zamusubiramo, ubishatse usubiremo gatatu, mugabo ugira igitigiri kiri fixe. sindi jenyene, singwana jenyene, urangwanirira ukansindishiritsa. sindi jenyene, singwana jenyene, urangwanirira ukansindishiritsa. sindi jenyene, singwana jenyene, urangwanirira ukansindishiritsa. cya gatatu: amahoro ya ubutabazi bwanje buraje, ubutsinzi bwanje buraje, igikundiro cyanje kiraserutse. rya kane: amahoro yawe Mukama anyuzuye umutima. rya gatanu: ndizeye naho narabona. rya gatandatu: iri si iherezo ni intango shasha. iry'indwi: uri Imana yanjye, sinzo kekereza kwisigira wowe. niwumva uburemere, numara kugera kuri uru rwego, uciye wibuka ko mu gitabo cy'ibyashuriwe, mu gitabo cy'amazaburi, kigwa cya 34 umurongo wa 18,
mbere ku murongo wa mbere. Nzohezagira umukama igihe cyose, ishimagiza ryiwe ntirizova mu kanwa. Umutima wanje wihayagiza mu mukama, abicisha bugufi nababyumve bahimbarwa. Nimuninaze umukama hamwe nanje, duhayagize twese hamwe izina ryiwe, ko narondeye umukama aranyishura, ankiza ubwoba bwanje bwose. Wibuke ko mu gitabo cy'ubwitonzi avuga ngo intungane zose iyo zirondeye umukama arasubira. Abamurabye barashwashwanuka, ntibijigwa mu maso habo. Hari umushwa yatabaje umukama, arumva amukiza amaganya yiwe yose. Umumarayika w'umukama acumbitse iruhande y'abamwubaha kugira ngo abakitse. Umvirize kandi murabe ukuntu umukama ari mwiza, ari wo umuntu amuhungiraho. Nimwubaha umukama se beranda biwe, kuko abamwubaha ataco bakena. Imikurira y'intambwe irakena igasonza, ariko abarondera umukama nta ciza na kimwe babura. Nimuze bane mubyumvirize, ndabigishe kubaha umukama. Mbega nuwe muntu yipfuza kuramba, akunda iminsi abona mu buhiga. Urarinda ururimi rwawe kabi, umunwa wawe nawe uzirika inyoma. Urahunga ikibi ukora iciza, urondera amahoro ugumu yaharanira. Umukama yamiza amaso ku bantu b'intungane, agatega amatwi amaborogo yabo. Umukama yama arerekesha ijisho abakora ikibi, kugira ngo azimanganye ku isi cyotuma babibuka. Intungane ziratabaza umukama akumva, akazisikiza amaganya yazo yose. Umukama yama hafi yabo umutima watsunuye, agakiza abo umutima washegeshwe. Amashwa menshi arashikira intungane, ariko umukama akayamukiza yose. Amuzigamira amagufa yiwe yose, nta na rimwe muri yo rivunika. Umubisha azokwicwa n'ikibi, abanga intungane nabo bazohana. Umukama arokora ubuzima bw'abasabyi biwe, ntawuhanwa mu bamuhungirako bose. Urakoze nyagora ku ngoma, urakoze mwami w'abami, urakoze mugira neza. Ni amajambo yo kudutabara, ni amajambo yo kuduhoza, ni amajambo yo kuturemesha. Iyambika umubiri, uyambika ububasha, uyambika ubutwari. Turakwishimiye, turakunezerewe, kandi turiteze icyiza ugiye kudukorera. Mu izina rya Yesu Kristo tubatuke kandi duhembuke. Amen, amen, haleluya. Uwiteka bishimire, Uwiteka abanezereze, Uwiteka abarinde kubabara, abatera iteka kandi abatsinzira amakuba y'ubwoko bwose, ibibahuze n'imigisha y'ubwoko